Tala flaval fa poponga mo mo tala fong malesi ufonga le lau mo le nei taiao o le asolua sfululua mate lua felua lua. Wa fa maonia le tamai tai pale mia Jacinda Ardern o la fa yele maloni suinga ya ngai fa atitau I pasi po fa maoninga o tui pui pui o COVID-19 maona polo inga fa atasema fa atulanganga moli fa iloilo le fa mai pe hao ina te atule taimi pitoleanga ma te telele pepesi le Omicron. Peona ia fola sia le asoana nafi ile mai ai o le fono le kapeneta o le asolulu o le afa isa fola sanga le pale mia au ili ia suinga mai peona ia saunoa ele ini suinga fa alauloa ina o le avave o na fa mamaluina na tali adereni fa afesili pe ai se awa fa atua ile fa alauloanga o ia au ilinga e fa pea e mo omiele fa amau salile lei o ia vaenga e pei o le suia ma tre fa afou fa atonunga ma ta iala o le fa mai. O le vai aso taluaina vala a wele vaenga fa upfaya le national ile malo ina ia fa amuta ma ve sia le pol kalame o moli fa ilo. O tu unga o pasi mo tu ipui le tele o no fuanga o su engo le vai Rusia fa ia mo tangata o le ifai malanga. Ma ia amatatu ya aperila o na whaamatu umali e se atu polo inga o tui pui pe au ina tatala tua o yo le atunuu I tangata au se talia pe tai o le mau le vaenga whaapwhai le green e le tatau na ve se atu unga le whaamai se ia vangana ua manino le lei ua pasi ese le pepesi o le Omicron o le saunoanga te anau tu iono le so upo le cranes mo le COVID-19 e tatau le malo na manatua o lo iai pea tui pui lo na tolo Pasifika ma Maori I le ono se fulu pasene fa atusa I le fitu tolo pasene o isi tangata nuu. Na ta ua se tasi o whaito whai ma ta upatau le tu la fono o le whai unga le malo I whaatanga I tangata ni usila ele I whaiani tui pui o na ulu whale mai e au noma le whaano no fo e sea I tutono no whanga whaapitoa wa whailo ai wa yei suinga ai inga le atuno o mo le wha mai o le aso wharaile na whaiei le malo ia suinga peitai ele I whaasila silaina I lunga le upenga tu whailangi le MIQ sai e salato whaasila silanga na whaasala lawina ai whaapea wa ioe le malo o le a leulu fale ato tangata sitiseni ni usila le ifayeni tui pui ma ila ato e anga vaa na malanga mai. I tutono no whangai whaano no fo esea po MIQ mana amata wha mamaluina ma ile toi tasili mino te le to la sfululua I le vailwanga o le pola sofa raile taluai. E to whaatangata u whaamaunia ua maali leo ina ua ngoto se wa a whangota I tala whaatai o North Cape I le vaenga pito ilungo le motu I mātu o le Enchanter e mai mangonui masai le sami moni na yaso utua nai moni whangotanga I tala whaatai o Manawa Tafi le Three Kings Islands na maua na whaangaina le vaasali te o whaailo petu solo le itu la e valu le pole aso saa. A iei tangata to se fulu ilunga le vaa petu solo afo le lua le vavea na whaamaunia na ngoto ai le vaa to saima se whaalinga le Maritime New Zealand na ta ue leo le taio na nafi e lua tino mali liu na ilua mailungo le helikopa I le sami o le isi tino maliu na maue se vaa saf sosoni le sa ilinga o le au vaa o le au lia na nafi na maue le isi tino maliu e tasi e se isi vaa ai to tasi o lo o faa wau peo na sa ilia e o mai le so e to lima tangata na whaasawina ma ua toi te au maitua mai le whale mai kai taia sa le I whaingofia ngā luenga la vea ai ona o le tūlanga lo wao le tau. E 5 miliona tala se isi vai ngātu pe o folfola le malo New Zealand e fesosoni ai I a Ukraine ma le ave fo ini ofu po mea whai ngā luenga whaapitoa I e pui ele tino o tangata tau whaatase manipulo ma isi mea whai ngā luenga o le ato I le 10 miliona tala o le sao New Zealand mo Ukraine ona o whaafitau li mai whai ngā tau whianga I e talo a Yosefa I ngā Lucia ina ufsilingi al Parliament Jacinda Ardern. Pe aisea wale ave e New Zealand ni au upenga mo Ukraine na ia tali o le talo sanga Ukraine mo ni au upenga leo lo o tali atu ia isi atu nu o le mea tāua ia mawhaiona whaamalia ina mana onga Ukraine I au wala ese o lo o sauwhanga atu iai atu nu o taitasi e silia male afe ni vaenga whaapitoa e pui ai tino o tangata tau po body armor plates lata I le 5 selau pūlou, maisi ofu e 5 selau fitus fulu, whaatasia maisi lava mea whainga luenga mo le puipuinga. E 5 miliona o lea aveanga I se whaaputo ngā tupe le NATO. E tu ina atua I nisi fsosoni whaamiliteli, a e leo ni au upenga e pay of sosoni mua.
Sasau no le palemia, e matua se selinga yoinga President Vladimir Putin o Lucia, mai te tau foi, ona visilingia matali ile lalolangi ia na ngā yoinga. E silia malfasa launi wala au na wha o atui au nanga mo wha alavla wha fosei, mo se fsosani na uaonga ni a afianga, mai le suawa i talua i le titele o timunga, wha pia mawhai titili au kilani le asoa na nafi. E eini si vaenga le itu malo a toa na palasi ili suawa i po le timu, e tutusa ma le tele o le sua timu, o le masina a toa peo na yeia na nafi, to saima se wha amatalanga al pulenga of sosani wha anatinati i au kilani. Na moli mawina le lolo vai au fale o ainga wha apem pisinisi le au fiemani supermarketi. Saa a fia fo i feo i ngā wa aile sami. Na moli mawina le tele o taru sanga moni sosani na wha au inatu i au nanga ale pulenga nuu a au kilani. Te lele ngā luenga o lo whaia le so, ia vaenga au kilani, e toi wha mamā matapena ono ia tūlanga wha ale tonu mai lea soa na nafi. O se tangata i lunga ato le luas fultau sanga le matua, e ato iele to oiva o tangata ua maali leo ma le COVID-19. Biona wha amauni ei wha amaumaunga le matanga luenga o soifua maloloina i lea soa na nafi. O isi e to valu, e au fiele to tase lunga ato le ono sfulu, to tase fitu sefulu, to lua e ta ivalu sfulu maona tupu, male to whai lunga ato le ta iwa sfulu tau sanga le mātua, e to lima mai au kilani, to lua i waikato, to tase mai wairurapa, male to tase mai Bay of Plenty, to lima le to bawalii, male to whao tina mata mai tai. Wātuane i aile to se lau valu sfulu whao tangata i tutono New Zealand, wa maali liu mai le COVID-19. E to osful fa fe fa se la wona sful tolu tangata fo o fa maoni le COVID-19. E to sai ma fa maunga ana nafi, ma le to afe o ta fia I fale mai ini usila, ona o le virusi, e au fia le to tolu sful tolu, o lo ta fia I poto mo ngase tinga ina. Ai o se pepe lua tau sanga le matua na fia le COVID-19 e to awha ieni tangata na maali leo mai le virusi. I New South Wales Australia ia la tau ripoti pito la tamai o le tamai titi na umalo na o la whalemai o tamaiti I Westmead I Sydney. O le atapunia le official frontera I tutono Moscow, ma ua avesea umana au nanga ia ngā lule whaatase ma le Unifood I tutono le tunu o Lucia. Lea na whaavae na le silia maltolu tau sanga o tua nai. O le whaiunga le maasina talwai le na whaamaloloa I mosteimi le tū mau, le la ungoni o loa le frontera I Lucia. I se whaamatalanga le pulisilo le company, Miles Harrell. O le whaamumuolo avele o se whainga le o lo whaie Lucia, Ukraine. O le saunga le mule o la lato o whaingaluenga I tutono Lucia. O le atapunia lo lato o Fisei Moscow. Ai toi avela o whaingaluenga I nisi la he Tala whianga iai. Taluai ona e te lele mana onga mo oloa ni usila ngausi mai le susu. Wa mausali ele talitonunga o le company. I lo lato malusi angai toi avea ia oloa isi marketi. Safa atawina atu e ni usila lana pata I Lucia mo le silia ma le whanse fulu tau sanga ma o ana oloa iela o atu I Lucia e tele lava I le pata petu salea ma le tasi pasene. Wauna ina le GCSB bisinisi tutono New Zealand ina ia mata alia ono lo whaapopo ina pia tau whaamata o yos whainga ilunga upenga ta whailangi ma whiso o ta inga whaateko no losi ono le alama tia ia I tu aingo ngaluenga te tele I tutono le atunu. Na ta ua le lala o nafa masusu inga o ngā yoinga ono a awhia malama tia le saunga le mō ma le puipuinga o New Zealand. E whaapesa ngā lulua ma company te tele le lalangi mo au nanga whaateko no losi. E ele Microsoft ma le Amazon Web Services ina ia yeini whaatulanga ngā mo le puipuinga o whaamatalanga le malo. E whawanga I tutono ia whainga whaateko no losi mo au nanga o Cloud Products. Na taua Andrew Hampton le whaatono sila le GCSB wala tau mole mawina ni ngā yoinga matua malolosi lava maleanga o lo o whaia iei tu ainga tau whaamatao ma ua whaatuptele ina ai le vai o le puipuinga mo au nanga ia e whaasoa ina atu fsota inga whaateko no losi po o service providers. Na taua le whaalapo tuputonga e tu sama le whaase lau ma le whaani o sfa inga tau whaamatao fsota inga le tau sangatalwai I le atunu mai se 5% o CTI pe afua I le tau sanga I toa atu. Na taua ni report I le buona po e whaapea e to se lau tolus fululua leo whainga ntangata sailunga o se whainga malanga a se waalele le China Eastern Airlines na po ule I to malo o Joan Sea.
O le popolenga o nei fōlinga mai ele isa tasi o whaasawina peitai ele I loa le mafuaanga le whaalawlawe. O se itu māloe maunga o le atunu o saina beo na tā ua le na pa u iai le Boeing fitu tol fitu. E toa se laulua sifultolu le pāsese ma le au waa e toa iwa peitai ele o mawhaina whaamaunia le au whainga e o mai le taimi nei. I Ta'alonga, watoi whaama amulu ese lau soka Vanuatu ma le taamilusanga le Oceania le esa ilieni au le nei tu langi mo le ipola langi kata. Ona uta o tele tamata alo le au, whaata sema le pulenga u whaamaunia le COVID-19 fuluiwa e tu saima se whaamatalanga le whaala potopotonga soka le atunu. Na tolo pole Ta'alonga lo na lua le atukuki, ona onisi foi ila lato au ua whaamaunia le COVID-19. Onisi o Ta'alonga ua mae a, na maanu malo le atu Solomona le atukuki lua ile ai, ni usila sa maanu malo ya Papua New Guinea tasi ile ai, mafiti na maanu malo ya New Caledonia e lua ile tasi. E mawhaia Sani Biol Williams o na fusu mo le fusi o le panga mamafa lalangi o le tali tonunga leo Andy Lee o se tasi o lo avea mawhaia onga I fusu anga. Mo tangata whaipele I longa o le lalangi o li isa siampini lalangi le WBO middleweight le olo o whaia onga ne ya lupe soli ai Joseph Parker. Saf so Sani Lee e ta bena Sani Biol mo lana fusu anga ma Barry Hall I le asolulu. E tali tonu li, awa aile anga ilu mo tāpenanga Sani Biol I le ono I le walu vaya sautua nai, a sao na fusu anga ma sao lea oa onga e yailo na tali tonunga, o le a yailo na maalosi anga e lu I le fusi o le panga mamafa o le lalangi. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au.